Watch. Yakatongwa rini ya watch. Yakatanga kutongwa gore rakapera na December. Ndandazoya hapa ndikazotongwa nijina. Nyaya ujumdangana woyo. Ndio. Abajua kuti yo rei. Ndio. Ai magana mamsaba. Indi kuzenetsa. Awucho chidoro chinone. Kana mimi sanga basi varoya. Nokubera rekini. Nokini ndizo pesa ndabulisa. Mundu wano chichako. Baba hu kacha. Baba jeno. Baba. Sabana baba ina umunyu ndelo. Udawesi. Kana watu ndio wananga. Nusu nanga. Ukana wazira watu kwati na uyu. Kasi uyu wamuzi. Uzdo mndorege. Zure. Nemewari. Uyu anogezo zumuroyo. Uyu na uyu komane ni anogezera mwana ko. Kasi nino ndana mwana wa steri kuza kuzodayo zoita wakanganisa. Unomo kubira dege na baba. Ndimida bone. Ndana ngoripese. Kuza kuona nino ndino kushisa zozukana. Ruba zamazima. Sawa kwenda zuta itazukwa kuti zikiri machini. Ni lazima na kutoka na kuchacha. Sandro kuti ndiri visi chaji Kugama ya mai. Nisine mbuzi mbili. Muno kugama. Atitase hulu welo. Nisine zigari ziripo. Ai, kondo zoribizana. Abigawaji kozo zaoba mambele. Wei. Anduda utembera regile. Tanangureza makawaita kumba utazo. Asana basi. Ini marambula adofana kwa muroi. Sai zutu tinenza wasaka basi kuti badi tawase kudaro. Akawakaninde ikulu. Sadai la pande witness pa moja ikulu. Na uti saka. Shikumbira regule sababu oicha yo chayu. Pasina chitoto. Baba ndakadai. Nofamba shaka nayo kutoro na mama. Aga kubera na mashika munasa uyu mwana kababusha akanjina kaona chanjira nakachikumbira zvekutendera chapter 1 kabongocha vanhu dzavo chitaurira muno ndazvakaoma ndamuti vacho kamunanga hoyi indandisi awachitakutakisa nyaya tipire chizi
Madzokera minutes now. Tuna Handi minutes venge minutes. Tuzodzokera Tamamina chetakuta. kuti pana pakanzi kunanga urori. Dare raona musina mhosva. Munoripwa mombe 1 nembudzi 1. Ava havana kuuya kudare. Vairamba vasingauya kudare. Chisinga chisene musaini. Sunga mkono na musaini. Muende kwa. Phone number. Phone number ID. Your phone number. Your phone number. Baba, nyore baba no. Don't get it as him. Kurumizereni, varikudhorerana. Vemugara. Alright, jamani shida hisi ni jailo. Tunaenda kuchukua pale ndani. Nyazi jailo tutatashika bashi kane basi. Imi ya kuchifamba makashiza dalili. Namba 1. Imi mnabiza kwenda kumkura kwa isu kana kuchifamba zuchimisa imini. Umira. Wewe bakaza ayo amna moso. Kwa nini zamna kitu? Askana amna moso. Wacha wana moso. Asi ina mugara sakana. Zero mwezi akuta social vaisirenza tikakoyamba zviripo mumbenembuzi vapei 2 weeks to pay matora details itai judgment yenu ive ready in 2 weeks time ava na vazikurarama zvakanaka nevamwe imi hamuzive kuino ushisheni ushisheni wafa watakawanza mkoma kudakanasandika anjiro zvikone wega wakatora mukana wokuita izvi aona mombe nembudzi pamuswa 16 sungene darikanira kutonga nchinesana uyauya magara kuti magamupinduroi darika kuti fambai zvinokupei mupurisa wenyu kuti uenda panumber 1 nanumber 2 kanumber 3 ava dai vaonari kunyeperewo kuti wakati urinoi vanobhadhana iwowo kana bato kuri kufamba vainobhadhana
Unechichemerezi. Sungai. Isumu mazimbo kutama na hizo zote ngazogere drawing board. Ngati ndi tinofamba. Uzita vanhu vanofunga. Ika tina kizokutwa mombe zebi. Azizwa. Next. Sungai mu. Ndakwaiswa za 60 zisikutere mbongwe. Alinyanza kasairira.